Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Paulo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Atalo fatuma fa filo ya tu le vai ngol tae o le sua fa maulungo le tata wali sua fo Yesu ke viso le sua fa la valea wai una tata to e filo ai matato mafutatu mama tata mafutai pe ona tata filo e fo le nei tae o ma lo le folau ma lo fo le unsa na tu lo fa pe na ona ye le file mo le tuai tu te ma fai vo fenga ye I tonu le nei atu no so se tanga luenga o lo o tonu no pia ye manga lue ai ye mana tolo o yai le ngale leo le ri ya o tau tiuche ma fai vo fenga yai ye mai se le tapo nga mau na tu asin sine mau tamala ma lo la vale unsa ya to ye we lava ina lu tia mai o le tino nei ye o lo fa pena na mapulava ya au le lo fo lo ta to tua lo ye la na se singa lo fa pena
ia na si ai ma o te malau e lo o te soifua. E le whangaluinga fo e le tafa ioi ma le pito la au, o nei au au na le atua i lo la tau tapua inga, ma lo la tau walwala au, ia wā se manuia o tangata i le nei aso. Ia whawhelo ai mwhatalofa tātou paanga lunga le YouTube channel, whapea fo le Facebook live, ma lo lava le nosai ate o tau uma, ma lo lava le folau, ma lo te talo, whawhtaila au tau ngā luenga, ia lo tau tu ina atu, ma te talo fo i tātou, ala ata, me se fo i le tātou, ma whtanga pe o na whai le aso, ma le aso, whaptoa le whatalofa, sua sunga whengainga, sunga whatonu, le Mike Pretzer, whapea fo i whatua, ma le no whai alo, ma lo lava le sunga le whatonu, sunga whengainga, ma se lau whainga luenga le board member, ia ileanga le leima, whamnianga le atua, i to tono le tātou ala ata pe ona tuina atuai au ma le whaamalosi le nei foi larolangi o tātou iai. Ia o leo lewa tātou i toi whtāpai ma tātou wheloi i le alofo le atua ma langa le lei. Ia wale tātou pokalame tua tu atu le ataimi i la whapena ona so tau au i au whiwhiringa mau fofolanga o le leo le whaalotanga whaailoa ma tau manuo ia wale au ma le taulanga na o sia lo tātou wari ina ia awana i whano se tas ma ua tangata uma le nā manuia ia au nau tau wa mai au na le atua ma lana tau ngarulue ia au lava le longolongo puiali o lo tātou watunu au wane i haise teime whaata malai na tu lava lo whapenana la walunga lo tau whatu tuanga ma le tātonunga ia ele tu ua lava le ngā luenga e whapenana mo mori atu e ngata o le larulangi o tātou lau tangata Samoa ia whaile ma whamurianga ia tātou ia nei tai au toi whaafeiloa ia ma whaataro whaatu lima i le suafa o lo tātou wali matai nei pokalami la tātou amata se talo e moni mai whaamaoni le alofa lau fio te le aso mataimi na mātou le wheiloa i ono tutuangia ma fufuanga o awa noa ma taimi e mai lau fio o le matua ma tautia mai ofofongia le alofa lau fio e whailoa e ala ile nei tai au pe ama faufau i nā aso watua nai tele lava mea na whapena na whiangai ma utangata whatua tua ai le alo ai le mawhai o na ngalo ai lo walofa saasia ma taitai mātou whawhitaile nei awano mātou toi wheiloa ai a wale whi au tau monmoli o le whaoltanga lau fio. Ia whi alawa se tāwha o le nei larolangi, tonu nea tonu maota malau, lo tonu o tāwale, o ero o maua, lunga o le YouTube channel, ma le Facebook live, ma so se au wala whaaten kolosi nei taimi o mawhaina momoli ele whi au, ta talo ia o alawa, ia o lātou loto. A wale aise alo whanga se tangata i le taimine nei, wa wale aise awanoa, a wawa mawara awanoa, e momoli ele whi au le ngata o aso saa, o aso taitasi o le vai aso, a walo mātou wola whatua tua, ina ia whaatu mawina lo mātou, lawa ola manuia, i le whaatali le tangata, i le whio whaalua mai. Te talo ai o luma le nei tae au, whio mai alo mana, lau whaunga, lau whaamanianga, whaanga ngana wha oloaina, ai sisiri nei whaamanuia le whaanongolongo o tangata le nei aso. Mai ale nei ngā luenga ma le whiau le nei aso, tu mau le vi inga, fo i lau whio le vi inga, ma o le malosi au na mga lue ai lau whina ngalo, o no Yesu wala hili titalo. Amene ma amene. Ia, ia le li nei tae au, le ua tātou whiloa iai, whaafitai, o le tātou mtaupuna le tae anga welunga le screen, le tātou au tu o tusi, lua pētenu tā pētenu mo mua o sumatasi, leo le whaolotanga, o lo whapena o na, o mai ese whiau whamanatu, tusi ne pētenu la tala noa leo whatua tua, o lo toi a whapena ana toi whamanatu mai e pētenu leo whatua tua, o le tusi apopoai, o le tusi whamanatu, o le tusi toi whamalo sia toi una ia ai, ia le whatua tuanga o tangata, o lo whapena ana maola to loto, ina ia awane i malue ina e whengtala o mai, ma le toi whaamala malamaina e pētelu o le tangata whaatali, lua o lo tala no pētelu e toi au mai ai, i tangata tawemu ma tangata whaiwhai, ma le unga e o iai, o lo tala noa i le vaenga tolo, o lo tala noa i nā, e whamanatu ai, ia tūlanga la o iai, ai,
le lau tala noa i le nei tai au i ana upu apuapuai, mana upu whamalus au mana, mai ai se whautuanga tele e whapena o na toe fatu ma toe tapu ai o tātou wola whatuatua, au a lau soifua whatatali, lo whatatali atu le toe whio mai, le ango te tono le whatatali lea, e iai whawhita auri, e iai me tutupu ai, e ai me le ao o mai. Awane o tātou manatu ngau o tātou whaatali se whaatali file, mupo se whaatali e whaapena ana le aini mea ni lave o mea tutupu. Lei o le la tātou tala noa. Tasi la lea tu se alo o ia o mai ai lunga isi whautuanga, ma isi tima inga male winga o nei mea uma e aliani mai whaatatau mo lona toia fia mai. Lea le tātou mta upunga nei tai au. E au mai ai se fe au whaamanatu o le ngata ia te o tau a mātou fōi. Whapena o na mati ai lo tātou wola ia o alu le tātou sāwaringa. O awhionga le atua rupe tamta pa tonmo mo e sumatasi. Le au pele o te tusi atu ia te o tau le nei tusi lua pe te luna. O ia tusi o te wha whanwhana atu ia ai i o tau loto wha maoni i lou wha manatu atu. Ina ia o tau manatu ai i upu na mua i whai mai ai le au perfecta pa ia ma le polo inga a mātou au apostolo. A lea lii o le whaola lea. Ua mua o na iloa o le nei mea e o mai o na aso e ngata ai o e tau emu la tau te savavali a tusa ma o la tau lava tu ina nau. Whapea foi i la tau oi feo i la le upu o la tau o whapea nafe mai o feo i le upu na fola ai o e a feo mai a wā talu o na momoe o le au ngata maa ua tutu maupea o mea uma talu o na whaato a whaia. A wala tau te mana na o ia liro le nei mea, ia te la tau sai ai le langi talu le ama, talu ana mua, o le lalo langi foi nei le moana lea, ua whaatu mawina foi i le moana ona o le afionga le atua. O lea mea foi sa wha matia ai i le lalo langi tuai ina ua lo fia i le vai. A o le langi nei, ma le lalo langi ua tu ona o le lava fionga. Ia ta fia mo le afi, i le aso e wha masino ai, ma whano ai tangata wha le mata. Ai aua nei lilo ia te o tau le au pele le nei mea tasi. Tusa ilu mo le atua le aso e tasi mtausanga yafe, tusa lava ma le aso e tasi. E le wha ai mai le li i le mea na fola ina mai. Ai whapei. Whapei o le manatu o isi tangata i le whatuai. Ai pei tai ua ono sa i mai lava o ia. Ia te tātou uno o ua le fina ngalo ia ina ia whano se tasi. Ai ia o uma i le salamo. Ai sau le aso le ali pei se ngaoi i le po e mawai ina ai le langi manga. O ngolo tele ai e tu se na ai foi o mea na whaia ina ua mu o le lalo langi fōu mga luenga o iai e sunuina lava. O le nei, o le ate a ese nei mea uma pe whea o tau a mio e te tau ai i le a mio le lei ma le a mio atua. Ia o le whionga le atua tātou whai tau ai o lo whapea nana whamanatu mai a te tātou. Ia tau intu mau atu ia te alo na viinga. Ia na whionga ua tātou whaalonglongo ai. Ia whaamanuia mai le atua ia na upu. Ia na whionga ia tātou tala noa ai ma tātou whaasoa. Ia nei ma tā upu. Ia na whai atu stemi walu. Mai ale mua se I whaangata se I wha umare whai taunga. I le ma tā upu. I le whai upu munmuli ma tā upu ngasuma. I le whai pasuma walu. O lo o whaamatala umamai e nā po lo o mai e sesi vaenga o le olanga saunia o le tangata mo le manuia po le ola e whaavavau o le tusi whaamanatu po le manatu le apostolo ia po le ona ia Petero e whailo ai I rumo o le nuu mo tangata I la tau uma o le awhapena ona
O loa i au mai ele fe au whaamanatu ia te i tātou. O le mauti noa, le lei ai ti tilo ele whai mumuanga o loo whaapenana, toi wha mauti noa mai ai Petelu. Mana toi au mai ele fe au, e toi wha mauti noa atili ate oe. O le upu o umana sau noa, wa uma foina tu utalinga, wa uma foina fola pea, o le mele whai au auna le atua, i aso sa, o aso taitasi o le vai aso, i aso uma o le nei o langa, le alainga tau manuo, o nisi o teimi te le fia aima e le fia whalongoi. A wafoilanga o le tātou te iei le laulangi, e iei teimi te le fia whalongoi, a le mawhaina tu ua langa o le whatonunga, o le folanga i o tau atu e whain umala maso, o le tusi le Petelu, o nana toi au mai e Petelu le fe au whaamanatu. E au o na toi whafangu lo lātou whaatali. Mo le tangata o lo iai le nganga whaatatali, o le nganga whaamafanfana, o le fe au whaalotitele, o le fe au toi whaapena, na toi tu ina ia whaamalo sia le loto tangata. Ua sauni lea, o lea whaamoe o lo o ngai mai pe a i u leo langa nei. Oe le tangata whātua wa e loa le winga o le whiau o le whaolatanga ma le whio whaalo mai ke wisu. Lena tusi e Petelu e toi whaamanatu le kalesia. Ma tangata whātua ina ia lātou i loa whai mai ana upu mua mope o na tātou whaalongo e opu whaamawhanwhana. A wana i ngalo i ate o tau le au pele. O inae whaamanatu mai. Le au pele o loo tala noa i ate oe maa u le tangata ua e loa le alofa tu noa le atua e loa le anga le lei wa e loa le mea na whai wa e mauti noa foi i lau loto le alofa tu noa le atua na whaola ina i tātou le na toi a mai o le Petelu i le tusi ma toi whaamanatu ia i o lana tusi e lua lea e whaamanatu pea le anga o le teimu le si o sa wanga le kale si e tono isa wa eluma le whata apeina o tangata te tonu, lena toi whaamalosi a Petelu, e toi tusi le ma toi ave whaamalosi ai, ina ia mau pelo la tau tatonunga. Ia o e pea la tau le ono sai. Ma ia mau le la tau tatonunga i upu na vatu perfecta, ma le la tau tala inga lai ave. A wale le whaamoe lava le tasi, ina ia tau nuu le winga o le alofa tu, na fola mai e tau nuu lava. Ma le mea le awane ingalo sa moa ia te oe. Ia tātou uma le tai au nei. E whai tātou polo misi ma tātou fufuanga. E le taimi e kenso haipe wa tue sui. Po kalame le atua. O le tau te anga e le aise taimi. A wa talo le taimi a le atua e tau nuai. Le anga whai mai tala remia le atua. E leo se tangata le atua tala peroi. Po se atali o tangata sui eilo na mawufau. O le paua le whaamoe ma le whaamanatu, e le o ta ua mai le taimi ki ono sa uai. Ai o Paulo mele e mai, ia e nofo sauni, e te le iloa, le tupo ma le tua, ma le aso e sa uai me whaafua se ia o na fio mai. O le mela lea lenga, longo pui ali le whiau o le atua e whaamanatu, leanga e Paulo le vaenga ta ua o lo o maua le avanoa, e mawhai eina toi tapu o tātou wola whaatatari o le afionga le atua. Leanga whamea ia la apostolo Paulo tupu le whaatua le taulongolongo foi i le afionga le atua. E le mwhairanka ko whaia i se malosi po o se loa le tangata tōtasi, i se tō mai o se tangata tōtasi, ia po o se profesa i le lalolangi nei wana mawhai o ne efe tuituna, e mawhaina e whaia le ata tangata, ai le mawhaina e whaia le ola. Se ola tu mai pōe ne mea na whaia le ria te tātou. Le ala leina whautua ina tātou e le upu le atua. Sa mōma le atunu pere pa anga ma wōme masani e mo mia le tātou ono sai. Le ala au mai le apostolo. Vanga mo muala na o lo tala noa e. O lo tala noa le au whaatua tua. O le tala noa le au whaatua tua. O toi a mai ai lunga. Toi whaamanatu mai ai. Upu tā ua le au pele o le tusi. Atu ia te o taule nei tusi e lua. Tusi o te wha mawhanwhana atu ia te o tau loto wha maoni i lau wha manatu atu. Ina ia o tau manatu. Ai upu na mua i whai mai ai le perfeta whaatase mana o apostolo. O te tusi wha mawhanwhana. Ma o wha manatu ia te o tau. Ase mafuanga ai lolo winga o tala inga lolo laia. E leo se tūlanga le lei o loo whea ngai matangata ke visano.
o lo iai se sauanga mani me whaingata, o lo wheta iai e o fo ia te oe, nei vai tau mani nei vai tau no tātou iai. E le mawhaina a tātou maua le malos anga ato atoa, pe a nofo na o tā ua, ma le e whapena le risa se taimi e ke roa, le alanga lenga tū whaatasi, whai mea ngā lulue whaatasi mea uma moe alo lofa a teia, bolonga veinga, le si lewa anga tā ua o lona whina ngalo, o le avea o avanoa, e au mai le atua iana au auna, ai maise au whaatua e moli mau, ma share, ma wha, pēna ana wha, lau ngaina lona whina ngalo, lea sa, ma lea sa, o le wha moe ale atasi, pe ana toi wha manatu e Peteru, o la utusi wha mawhanawhana, a tala no le wha mawhanawhana o se mea lai tupu, o se mea lai o whengai ma tangata, so se tangata ua maliu so na ainga se statisi o lona ainga, wa to e se ona le wala awa le atua le oti, tulau, e le mawhaina e latu whapenana e fia ma ata, o langona lea, langona wha anonoa, e ali le lunga le upu lea, e mawhai o na whai tangata se wha matalanga, e watu se upu wha mawhanawhana, e winga la, o le mela e ola ma le tangata, la ua o iei se tangata, ma lo whea ngai ma se tangata, le taimi, whapea uma le winga le whiau na toi wha manatu le apostolo, ma tusi ele whiau le toi ave le kale se ma tangata ke wisiano, a wawa amatana wha ta ape aisa, ono le malose pūlenga Roma, ma le telo taimi o sa wanga le kale sia, le na wha manatu wa ia te la tau, e sele manai o le mea whapenana po whea le lalolangi o iai le solaanga ma le tau mawhainga ma le whea ngai o tangata masauanga ai mau pele loto i le atua o le taimi e mau ele whea au wha mawhanwhana o se e toto tongo ai leisi ma losi e ese mai manele ye e a fua le na e loa i ono laenga ioi le alofa tu noa o le tātou atua nate saunia le whaaloto tele wa fai mai le tala tuspa ia le aso le ali le tautano o le mata upu le alo tala noa na wha manatu e Peteru le ngata o mea le lalolangi mua le na wha pēna na lo fie le lolo i le taimi o noa wha manatu mai ai o le lalolangi le tautute ai lo wha manatu e Peteru ua tupo ina mole ungo le lalolangi nei fai mai e susunu ina o isi la ia vaenga o le whiau tusi Peteru, na toi whafangu ai lau whaatua pole au lātou whapenana tali aina Yesu, ina ia lātou mau pelo lātou tō vai, ma tali tonu pelo lātou loto, ina ia malosi pelo lātou, tali tonunga ileri, ina ia ve lātou matangata, e whapena o na manuia, i le unga o le olanga ni, o le whamoe ala i o le whiau, o le whamoe telo le tusi, o lo o whapena, na tusi ina ia i ulo lātou tau mwhainga. Ina ia tau nuu se tau nuunga le lei. O le hau ngāna lo awe whe au, ma wha manatu iai, e wha tupu langona po le ale malosi, te leo le mena tupu ia Peteru, o ia Paulo. I te tono le kalesia, ua whai, wa le la wā wha whika au le tu i le tangata le aisa. I le taimina li liu ai Paulo i le li, mana maua ke wiso, wa umatu ai ngā sāwanga, ese mai le li whaola. Ese mai a Yesu ke wiso. Le loto tangata ua hola ai. Malona tatonunga ua whapenana fausia longa loto. O le tangata whaatan. Kelo e ua umato inga whaafitaoni. Umatu ai ngā sawanga. O ale whalpui. Le tu ai ngā whainga whaiei. Le lava na o ai na whasiotia. Le i whapena popole. Aisea. Ua uma na saunia le loto tangata. Ua nofu ai le upu. Pe oti pe ola po le ato inga mea. Mautinoa, e le suia se sila na tatonunga uaye. Le alanga lenga toi whamanatua, le uso ke wisiano, le kalesia, pa ia, le au whaatua Samoa, New Zealand, toi whafangu waile whiau le tai au le nei, whamanati atu oi. O upu na moli mau waile whionga le atua, o upu na moli mau au na le atua, o lo toi tautala i Peteru e whamanatu le nai atu o tau. Whamanatu fwoi na pea o na whai mai, e tau mai, o le mautino o le aso ngatai ma le forfolanga le atua ma le tāua o le whaamanatu mai pēia te tātou o ana forfolanga e tupu ea te tātou le iloa, tupu ea te tātou le fia, tupu ea te tātou ua le wangaro ea tātou e ime whawhitau le whitai a ua le manatua na mea lala le renga whaatāua le vaenga mua leo le tala
o le longo ina, o le FAAO o le atua, so se taimi, o le pō ma le au, tu laia, mahasina, tausanga, e le ma whaamatalainga whaafetai foi. Ia foi, la tau o loo whaapena o na, i te tonu o tātou ala ata pe ona tui nātu. O loo ngā lulu e le pō ma le au, a wā lava le FAAO nei, e le oina ia whailoa se tangata, po se ekalesia, pa wale me le mana a whailoa. Langa le upo ia su a whai to te siitia o ia, o na te o sina mai leo tangata i le lalolangi le nei. O le wha mautu lava lea, o le FAAO o le FAAOLATAGA, o le toi wha manatu lea o sa ngoi pe tanu mua na wha manatu iai, o oe maa o le tangata kewisiano. O le FAAO foi na mo le au kewisiano o le au whatua tua, e toi tapu e o tātou o la whaatatari, e au na tātou ono sai. Langa ale ono sai e le whapenana la e o mamalu o le langi. Le ana wha manatu e o le ono sai e tupu mai le mautino, o le mautino te ilo ai lea, le o le mele te anga i atuai. Whaapena na e vaai ma e tilo ma e loa le ai, le whina ngalo o le atua ua whasaunia. Lua, o loo whaapena na tue whaamanatu, e le ICC mea na whaamanatu e petelu, e le whaamanatu en po kalami o se lotu po se pufo, lea, o le upu le atua, na whaamanatu e petelu ia la tau, whai mai ia o tau manatua upu na tala noa atua e perfecta, ma mātou le apostolo ia o tau, e winga ile malo, e winga ile fio mai, e winga ile i mea le atutupu, ma sa wanga ma whainga tā o le ao o mai, wa uma na o iai, le saunoanga le au whainga alwenga. Ma lātou fola, ma lātou toi au maia ina le FAAO, e toi whamanatu langa o le ngā tūlai o soi whanga whatangata, e ata nei ai ngalo kai au. A wafo e reo se iwanga nā, o matua ai full commitment lo lato i le atua, e te whape nana lua mafuta i taimi uma, le alenga whamanatu. A o le matawhai yoi siri lea, o le ngai oinga mana o le ngang po ia, le au whainga ruenga, e ina ia, le au whainga ruenga e tala whamanatu pēr le FAAO lea, o le ale taimi e o mai whawhita o pē, o mai whai le oti, tali le leia aisea, le anga le o lo wha moe o le lalolangi nei, le anga mai tala apostolo, o lo uati o lo manuia le, a o lo uola, o ia ke wiso pe a whail na, o lo e whape nana mato e seto lo soifuanga, le leilo soifua whaatasi mai o lo i eile lua relationship, e le leile lua maftanga, wa e talia ina o ia, e le mawhaina whai, se e le mawhaina e talitonu wina, e le mawhaina o ia te o ele nalangona, pe a e le ilo, pe a e le eise lua maftanga, pe a e le malamnama, le ale si me so, pe a uma le otile. A o le tā wana, a o le FAAO na, e mai aia, mai o le tāuana, o le mauti noa o aso ngatai, e o roana forforanga o mea o le whamanatuna i mea o le atutupu mai. Mai le, i le aso ngatai, ngata anga o le a whaapea mai eita ngata tauemu. O le vaianga longa lua le tusi lea, o lo tātu tala noa o lewa, o le tala noa le apostolo, o lo tala nolo i le tele o tangata whaitio, tangata tauemu, tangata whaifai, tangata e whaapena na tusi o la taurima, le talitonu. A mai vanga mo moalo una ia ai tātou, o lo whaamalosi, o lo mai ele FAAO whaamanatu, o lo FAAO ai, o lo whaamanatu ai a te oe, le keresiano whaamaoni, e ao na e whaatu mawina lo talitonunga le a Yesu. Maua e tā ua, maua e au, le manuia e whaamabau. So se mea lava whapenana tupu ia te oe, e iei le mafuanga. So se mea lava te vai ei, na ilo iei mafuanga mea. Ia e lo foi, o lo o anga e mai ni aso, o aso e le whaingofie. Keresiano e le ni aso whaingofie. Whai ale la lolangi mau whaataitai, inga mai tilo ai, mai baba ai e mai matamata ai. Na e loro la ia, o lo whaamanatu mai a te oe, le FAAO na toe ave pe telu ia i la tau. A wia tātou lo i erisa o tonga ma whaini tātou tala noa, no communism to alesa vano tell tangata e fai whapena ona e la lafi ma fai na o fai tau le tusi le tangata ole tomalo taimi o iri amin e fa fine to se fulu taimi sa wanga o tamalo matua e fasioti tangata ke visian ma le fatu tuanga ya Yesu o fa finge ngai ko se fulu
I uta le forest. I whapena mamau ese mai le antunu. Whai mai o le pō ma le au. Whai mai le whamatalanga le tangata. Pō ma le au. O le whawhina e tōtuturi ma tangata. Se o la waina o atu e ma tangata sulfai. Wa lātou whapenana tune ina I te tonu whaatasi ma lātou whamereia. O na alu leo la lātou ma tangata talo. Wa alu le te talo le iuta tunga wa whaalongo ia le pure anga ma tangata le whaatuatu ma tangata uma. Se pe esele pese lango mumu le mele ea foi. Le sauna sa mai uka le. Wa whaatupu tele le mamalu le atua I le loto tangata o loo iai le upu o loo iai o loo iai na loto ta pena o loo iai na loto whaatari. Whai mai le tala ale tangata le tusi le whai mai. Wa tupu tele le malos anga o le tatalo o neifa whine wa tele atu I tangata. Ua o mai o inana amata mai le revival. Le suinga I to tonu o le malo. Mai fa fine ne to se fulu. I le lato nga luenga sa fai. O le turi vai I le atua. Fai mai le popole le timu. Le popole I le mele no nofo I lalo la au. E le popole mea paua le mena lato uvala au le atua. Fa ola ina I lato. Li liu le pule anga. Suia le malo. Ina ia iai le file musa ia o lava natali le atua. La le winga le whaamatalanga. Fea ngai masauanga a lai ei le loto, tali tonu I le atua, e iei awala le ali, e iei le whaasinomanga, e iei polo misi ma forfolanga le tonu le fionga le atua. E wa umana tā pena, wa saunia, e pawale mea le inga na le work le mga mea te tātou, le haise tātou whaatua tuanga. Talanga tusi a mareko iwa lo tufa mai a fai te whaatua tua e mawhaia mea umai whaatua tua. Nafe ingi passport with my car. E le aise mea whaingata I lo watua. Pe a fai ta tau te whaatua tua. Ta ua tele e wa pe nana toi whamanatu ya te oe. Lela o mai mea e hei taimi o leo langa. Lela tatu sa walia. Lea whaua te tonu. Wa iau tafa tafa. Lela ua wha pe nana. Wa sua whai tafa. Tai na e mai le tai ma whapenana mai ia ota uma le wato I lo lawelele. E te tilo atu le suinga fōro wanga I mai whanau. Te tilo atu suinga fōro le lalolangi. Te wawa ai atu le suinga le wanga I mai. O le tāmata whaioi e te le suia o te le suia. O le tāmata whaioi tātou tū mau le na upu. O whapenana tātou wola ina. Tātou whapenana tutu ma wha. Tāwhi mau. Le folanga o wala wina I tātou. O le tātou ngā luenga e whai whaatasi tātou te ngā lulue. Ina ia whaamalosi o eles. Whaamalosi te whaatanga whi auro o tau monmole. E ile asolo a ngai mai. Tātou te le toi whaalongo le upune. A wala a iele pule anga lātou te tāu fia mea umanei. Ai vi ia le atua. O le loto nai whaafetai I le tātou awa no. O oila le whaatala le. Le te whata mana te le peite le popole I le mene, a wane ngalo ia te oe. O umana tusi lana upu e le aso ma le taimi, e te whiu e te su e le upu le. A o le awa noa le tatu te e, le anga tusi e peteru, te whaamanatu le auna, le keo siang. Ia tōtu mau le upu wa o ina io tō, so se tangata wataria ia su e whai marima whaola, e mo mia le liliu e so tātou ma leolanga o leolanga nei. E tātou te le ola whaatasi ma mea le lalolangi, tātou te le tōu roula, tātou te le tōu impia, tātou te le tōu laula wawale. E paule me le mai e le whionga le atua, e au ona tātou tū mau, le laka ko kalangoa le vangalunga lua. Vangalunga lua le na tue whaamanatu le apostolo. E mere vangalunga lua, I le aso le ngataanga, whe mai, o le awha apea mai ei tangata, tā wemu, o le toia whio mai o Yesu, aena te ena, e peteru I la tau whinaunga, e ala I le whaamatalaina o le pule, ao o le atua, pe a whai e o mai le aso. O le melea, e te tawai ona tātou whaiare ngā luenga, ua wala awina I tātou e le atua matali tonu, o le atoia whio mai, e pei ona ia fola mai, e to tele lava I la tau, e to tele lava la tau ia o tangata tauemu, I le fo. I le FAAOLATAGA e ala ia Yesu Keriso, o le whiau fo I lea, o le au tau emu, o lola tau le tali tonu lava I walo anga nei, I le toia whio mai Yesu Keriso. O le vahangalunga lua le whiau, o le tala le taeo nei. Ua sau noa ai pe o whapenana whetalai ei le whionga le atua le nei taea. Whamanatu ngai pe tenu.
O le lau atala noa loa i le tū le whita ia i matatou tele o taimi. O le tangata whai tio, tangata whai. Whai maile i le whamtalanga i ngā ngai whai putoru mai. E mua o nei loa le nei mea. E o mai o na aso ngatai. O e tau e mu lātou te savavali e tusa mā lātou lava tu ina nau. Whapea mai lātou oi whea o iai le upu na wholafola ailo na whiu mai. A wā tāru o na momoe o le au ngā tamā i tunga mau. I tunga mau. E au ngā tamā. Ua tūtū mau pea o mea uma tāru o na whatu a whaia. A wā lātou te manao i a lilo le nei mea ia te i lātou. Sa iai le langi tāru le amatanga o le lalo langi foi. Nei le moana le ua whaatu mawina fo ile moana ona o le afionga le atua. Whai mai a ia le vaengalonga lua le whiau le netai au. Ua sau noa mai pētaru o lo tala noa loa i tangata tauemu. Na iaia tangata tauemu nei le taimi o noa. Whai tio, whai, wala au mai, walea oe ngoa, se sela o mena e whai, pē mo ia nā mea, pē ei se vaa ua whau i uta le vau, ei se vaa ua whau whapenga, i le mawhau o tangata te tauemu whai. E le i alofia, pe ana te whaamanate pe teru i le au whatuatua. Wai e le lilo le mena, e le lilo la lo le mena, o le mele o te mana o te tau atu i atu atu. O le si vaenga piko siri ngaonga o tangata whai, tangata tauemu, tangata le tonu, le o le fio mai o le li, le o la tu toi au mai na whaamanate pe teru, na au mai e whaapena whai mai, o la tau wanga ngā lai pisa. Pisa e whai mai, fe le fio mai o Yesu o lewa ka whaalongo ai. O lewa na whai mai te lo e whapena umar mere tupu teimi nei. O nisi o tangata o whapena alo lātou tautanunga. O nisi o whapena alo lātou pisa o. O nisi o whapena mai ka ko ke vālea. O nisi o whapena mai ele anga tātou mawhawhau. Ele a whainga le nā. Ai awa nei ngalo. Pēana whai atu, e leo se tangata lo o sau noa o lo wheta lailo na nganga e whaamanatu le whiau le nā. A toi awe lawa ai se toi a mai noa ma le taimi na whau ele wa. Oka, e whio lolo lau tau emu, e whio lolo mea lau tusirima le taimi nei, mea na tupu le nā vai tau. Na pepelo e le atua le mea na o iei. Ele, na le tau nuu ele mea na fula le atua. Ele aise mea na o lava mea uma. O lale mea na o iei, lale ata na o mai, o lo toi whaamanatu mai sa moa le tai au le nei, ele aise ia wanoa o le tangata tauemu na tū i, na toi whaapena na ta tala i le whaitoa le wa. Ele ai fo isesi na tū mai o matustusi lima, na toi matala i le whaitoa le wa lea. Ele ai fo isesi o la tau nai o, na mawhai o na whaasawina le taimi le lolo, i na ua la tau le talia ina le wala au, alofa na wala au ai. A whaila e kangoi fuai, se laulua furu tau sanga, na whau ele nei wa male ava no na wala awale to ina ma whapena na whai atu e o mai se i tātou ngā rue whaatasi ma tō talia o le ata le waana o mai ei e whapena na o mai e lātou i a lātou o mai e ngā rue o le ata fo le na le nei taimi o lo talia ino Yesu e le o whaamanatu mai ate e le o whai mai la fionga le atua aua te a maua loa a talia lo Yesu kai malo lo la ia le ai e a ona tātou ngā lulue. Te loi folfolanga ma le whaatonunga ngai le mātou lua. Io tō atu whai numu lama maso. Whai loa atu i ate i lātou. O le mea muli mānei anga e sero fia i le whaitanga mai. Mai langa tala o te iate o tō foi se ia o le unga o le nei o langa. Na e i lona ia o le whaatonunga e o e whai. Mai ia whaamauti no tātou loto. E leo tu uano ina tātou e ala le whiau o lo tātou ngalulu e ai po o whea se tafa laulanga e mese nei misionario e lo whapena na o e moli maule tala le lei o lo sawa ina ma whasiotia ta ua le tātou te ngā lua tonu nei o le ava noa tātou te whai ai o le vahangalo na lua tātou ia tusilima tātou ia whaasea tātou ia le tantonu e matua i tupu mātou loto le alofa mātou te momoli lava ia te oe. Mātou te whaapena na tu ua lalo ia te oe ile nei tae. O whea lava le melo e mau mai ile nei whasalaunga. E le ai se me tasi
le ai se me tasi e le I tupu le taimi o noa na matua tātou mata inga. Tātou mata le au tauemu, le au whaiwhai, le au whaitio tele o tangata inga. Ke loe, menga lenga kusi la apostolo I le lua, I le momoko nitum tapsifuru. O lo tala no fai, mele tala la apostolo, a fai na pena na fasiotia le atu la tauia, I le nuu mala taui, I le whenga tuai, ona o le mui male whai male whaitio, pena ona le sao la tau le manuia wha, wo whamarea, ua fai le ma wha manatu ia te I tātou o lo soifua maola le teimi nei. Yala e le pepelo le afionga le atua, sa moa le atunu pele o lo wha manatu ia te oe, o le toe longo pui ali, ma le toe whafangu le lo tātou ola, o le wheau, o le leo le whaaolataga, ke riso man, o lo taria ino Yesu, yala mo tātou o mare vanga longa lua le, o vanga longa lua nga le tala no petelu, e toe wha manatu mama ia, leo ngaonga o le mea tangata le whai, tangata whai, tangata whai te, o ia wa tumu tātou laulang, o na ia iau tawhatafa. O le lava te luafisanga, e te whai atua, e te whaerua I atua, alo o whai. Aua te popore, o le mea nei ala na, o le whautuanga na ave pe teru I le au whaatua po le au kerisiano le taimi. Pe a o tau whaalongo ai, aua nei mai maua se taimi te ave e lau whaalongo. Ia e ta talo ai mo le nā tangata. A sui o le ngaluenga mana ngalenga pai. A whina ngalu I le atua. A o le olanga mui mo le olanga anga sala mo le manga whai, o se anga sala nga, la te manatu e maalie, tō e isi. Ai te loe, whai mai a ia, la fionga le atua, pe ona toi wha manatu e le apostolo na, wha manatu e le apostolo na ngatala, whai mai, e le wha apea fo le tangata, na te whaia mai e lato te fia e wha longo iai, e le aise a wanoa le manuia, pe a whai e le iloa e le tangata sala mo, o le tāua sala mo e whamama mai tātou mai mea tātou whaia wai le malamama. E alanga e whaia ke le malamama. Sā mātou mui foi. Sā mātou iai o mātou talai na whai. Sā mātou fia e ata ma whai e o le anga uru. E alanga maalia, e alanga mātou ono sai ai. Awa foi na mātou loa le lei. E te iai lo foi ma oi te tonu e te malamalama le lei ala ia. Na e lolo lai e te toe tangi mai mafofo. Te loe. A o sau noa Yesu ma tamu whai wha malamlama le au whasau ma le au tusi upu. Ai maise le au whai lotu. O ka se whai tionga tangata na whai. Isi teimi o whai tangata me o ke mongi. O le ke ongo. A te loe, e le I tali ti ngai na tali e le upu le atua. Ai sea, e sili atu le iloa lo tātou atua o mea umale le loto o tangata. E umale le loto. O mai foi momoli mai fa fine mai o lato mo o lato loto le tong fai e su se me momoli e su e fa pena na fa sala I Roma ai o mai I fa longa kunga o mai male vai to e fa tonu ma sa o ku su lo la ko vai le ai o fa o tanga tawemo o winga yo tanga tawemo pe tofo ai fa mai le tala le atu a wone e tofo lo wali I lo watu awa Awa le ai se tangata mai le whenga tuai. E o la vai nuu malo na lātou tofo I le atua. Ma lātou whai. E le I wha pēna. E le I pine le ngai o inga le atua. Whe o iei. Whiwa mo se whea tu ia whalau lātou ia wha maa wha malo. Whai lava na ngai ia. Malo si anga e whai talia lo na pule. Ala le mena o iei. E le I pine a le mena o iei. E wa ia le matautia o le atua. E wa ia le matautia o le atua. Le si kaiminga whai le atua ia mo se avese mai tangata mai ase I wha pēna na curse le lawe lele. A watu ai manu ni e wha pēna na sori. Wa whai whalonga kunga ia whalao ai. E vela ai matautia le atua o Israelu. E wha pēna le nei aso. Te lo oe ina o sau noa. Sau le atua wha pēna na sau la wha matia. Te o komama komolo, ai lo iai I nā lota mano na inga, na tau mawhai lava iai, ia ape amo e wha manatu ai, I le atua o lo iai ape lo iai lota. Tau mawhai e tala noa, tau mawhai e ngai oi o le tangata e iai le upo le atua, nā nei loa, te loe, na maua le ava noa e wha longo ai, ia tangata I le alofa o le atua, ai lo na wha lavi.
o tangata I tumu tauemu angasala hola le manuia hola e se olanga le leima le tūlanga o lo iai e le ipine le ave ese mai mta utia le mena whaia le atua na e le tala wa eva ai 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 wa wha manatu le na tala e toi whawhangu ai e toi au mai ele whi aule mo I tātou le nei tai au e whailo mai ai le maenga o lo wha pēna ana wha manatu o lo wha manatu tele ate I tātou whamera ia e renga whitu I aso noa nai wha masino inai le larolangi le vai I le awhia wha alua mai o le a wha masino ina I le awhi o lo o wha matalaina le na tusi le wha alinga mta pasuiva luasfulu ma le luasfulu wha pasfulu sulema o lo tala noa ai taimi o noa o le vai na wha pēna na wha masino mai ei e le atua le unga le larolangi le tau te ai la tala noa wha alinga suliva o lo wha manatu mai ai o lo wha pēna na tupo ina mo lana upu o le aso, le afi, le atua susunu ai. Longo winga, e le ai se tasi e whaasau ina mai le aso se iwanga nā la tau watalia ila o ia e whai mo wali I mo whaola o le lavea I le nā. Le alawa, tana noa mai le vanga longa lua, ne I manatu tātou tau emu, mātou te alo lofa ia te o tau, mātou te le tusi o mātou lima, ai mātou te watu whawhautuanga, a whaina le whaasauina e le atua tangata le taimi o noa, e le whaasauina fo le taimi ne, pe a o mai le aso lea, pe a o mai le taimi le atua, e pau leo le tātou wa wanoa, tātou titoi loa ai, le manuia le pe a whaia salamo le tangata, o le a wala lava le tas, e ma whaia tangata o na manuia. E mai, a tonu sa fōringa, Horinga mai atuai mai le atua ini tangata tautonu ai whia ngai la tau masawanga I aso uma manau nau e la vei ai le whaatuai mai le atua I salamuna iwa iwa sfuru olo whaipu wha olo whaapea mai olo whaatatali Yesu ina ia tele tangata ngasala salamo malili watu ia te ia e le tatau ona tātou nofo maona whaatatali atu I le marutoia whio mai o ke wisu ia tātou ilo aina ua puu le taimi ma o loo iai tātou ngā luenga te tau ona whai o loo o mai ese lapa ta inga. Wa enga lona tolu le tala lea, le ua mai ai le whaapunga ngai nari whaipos walu se I whaangata mai nari whaipunga iwa. O loo whaamatala mai ele wa enga lona tolu le tala lea. E le whaatuai mai, e le whaapewa whaatuai pe whaapenganga ti leile atua I lana pokalame, e le whaatuai e le wawe mai. A o lona lava taimi, o le taimi lea ngā lea kau ki kiro ai. Tusa o le taimi lea le kau ki ai, le vālea, o le taimi lea le tala no ai, e au o na sala mo ai tangata, e au o na whaamaulalo ai tangata, e au o na talia ai tangata le whaolatanga I Yesu Keriso. O I lātou umana talia e te tali tonu lau tale whateto, pe o le upuna I nama tapu mo mofa pasurulua, I lātou umana talia o ia whaatu tolo sofa nei e watu na manuia, ta ua lātou whanau lea tu, ma tua le upunga ia, o I lātou, na o I lātou, o e na talia o ia longo winga, e leo tangata uma i ele nā mea. A o le apopo inga ma le whautuanga, e se le mānaia aia o tangata, ia e iloa, a whaila leo saunoa, whai mai Yesu, I le mata upu mofe pasuro, a o I lātou, e leo whapea mai, o tangata uma na talia o ia, a o I lātou na talia o ia whaatua tua atu ia tea, watu na manuia, renga, e loro la ia, rongo ia leo kanga ka uma. Olo, le alanga ngā renga whai, saunoa Yesu, I le tusia māteo, I le whaamanatunga, I o tauru atu le wāpeapi. Ai toi whaamanatu e sulana saunoanga le tusinga luka I le auso. Pamei o tau fina o tau te uru atu le wāpeapi, langa tau tele tangata tau sinio, e le mawhaina ui ai. Longo winga, e tau mai ai. E ao ona tātou tau mawhai, o le pawana le awale mawhaina tātou ui ai, o le ala wāpeapi lea, o tangata ua talia o ia, lele winga tale Yesu, o tangata ua talia o ia, e whai maua lātou wali, o tangata ia lea ua maua lea wanoa, e mawhai e ona ulu atu le whai titoa lea. A whaamatala le wāpeapi, ele se minau fuanga whai ngofia pe a tātou fuafat mawhau iai, e le whai ngofia ia te oi. O se ngā ruenga te le te tau ona whai, e fua te tolengi se ia maua le pe atu o le tu whare tino le mawhau, e mo mialau ko lengi e pae.
ole whakako le ai ke le kolengi, ole upo le atua te tauna, ta pena ai o tangata. I leo tala noa mai le la po o matpai, le tala noa I leo langa o le tangata lo o iai Yesu ke viso, e whapena o na ulu fale I whaitoa lea, pe a whai e o mai le aso, wa e talia ina Yesu pauana. Wala na sau noa Yesu whapena, longo minga, e le to o tele tangata, a wai fia le tele tangata I me whawhifia, tele tangata whai, tele tangata I le larolangi, o le a la tau le mawaina le na manuia. A lea ua sau noa Yesu ma wha manatu ia te oe maa usa mo le tai au ni longo winga o se vaenga ta ua tele o se wha manatu tele le na mo ta ua, mo ta tau uma, mo le lalolangi uma a whai o lo wha atu ai te isi mai o le pokalame langa le atua le whai ele se pokalame le tangata aua fo ini o tātou whapena o na tātou whasea iai te lo tala tu se faringa hafe mai wa lo iai tangata lo o we mo fala au ileri o hafe e tau iai hafe mai se tatu fa tali te isi I tatu au so e lo fa pena na fe ngai fengta se I lato uru fale mai le manuia e le fa tu ai la le ali ono o se o lo kam fa fa kai kali te loi o le alofa tele na le grace nga le atua sa mo le tai au nei ai vai e tausanga na whaatali na whawele wa. That's a grace le atua na tuua e maua e tangata peto, tasi peto lua e li liu mai tonu na afe tausanga na whaile wa e li liu mai e. That's a grace le atua. O lona loto le na. A wai le whenkai le ali, le aso e tasi peo na e whanongo e. E tutusa le atua le aso e tasi ma tausanga e afe. Tausanga e afe ma le aso e tasi. Tutusa le atua pea e na fina ngalo I le nā teimi e awina me angelo e whawale wa a whawa uma. I le aso e tasi. A o le grace le atua na iai ia maua se tangata to tasi I le ango lea e li liu mai ai. Ai uma lea masis. Na o noa malona ainga. Ma manu aisea. E le mawhai o na lato wha maulalo. E le pepelo le atua ia na forforanga. Le fora o wha manatu ai le vangalonga tolu lea. Wha manatu a venga long fale o le tantu mtau o lo wha manatu mai atu sa moe le nei taia o whera wale mea lo e alala mai moma e moe le nei pokala o le lui tau o se wha manatu e manatua le grace o le atua le tantu te iai le taimine nei wa umana te tongi lo tantu sala wa umana peye Yesu lo tantu le sala na te tongi le tau le whaingofie e na o le whaola was la ngona le sai o le loto I ona taimtinga e le whaingofie na e lolo e le whaingofie lauta mai fina ngalo ave ese e awane I whaia lo loto na I loa inga na e lole inga e le whaingofie e paula le me mawhai o na whaafia ina lo na fina o lau tali atu ma e whaapea atu lo wali ie o au le tangata ngasala whaafetai lo fatuna thank God for your grace wa faolaina wa fapena na ono sai na umi ana o woti nei le aiso manu le aise ava no au le manuia aise le aiso faalongo mo sta na faalongo au te leu sta upo Yesu le tala tu se luka fe me amu ia le manava na fa na we mal susu na susu e fe me Yesu a siri e tau le faalongo ila na upu mawhai. Manuia tangata whai, e na te whai ala whionga le atua. O le vaenga lona whao I nāri tala, o lo whapena na whamanatu mai e. O le aso le ali, mai o le aso, o le whamasinonga le atua, I le lalolangi, o nei, o lo o whao ngai nai, le whamatalanga le whio whalua mai o ke wiso, o le a whafua sei mai, e matautia mo I lātou, e le tatoni ate. Ai a whai, tātou te mataala, whaaleanganga e leo se mea whaate I ai tātou mo isi walo anga mawinga o le aso le li te loi, te ele tuspa ia tumu tuspa ia I tala whaamalo anga nisi tangata le tatonu e toi whio mai Yesu lewa oa lewa tele na tiklea tangata e lunga le ea e le toi whio mai Yesu tu maulo tātou tatonu le aranga linga o Yesu Paulo le kalesia inga te salonia lua te salonia lo tala no ai tapu mo mo tapu no fe mai ai se tala inga sau le tala tonu na mai an tema le na tala inga lo tala no me te fa manatu
te loe, o le tele o lo talia ina, o le ai o sou talitonunga i le ngai o inga mana o le ngangpa ia, e renga whetosua inga tātou. Umana e whaasanga tu o, e te whaasanga tu o, te whai mai aia, tofo e nganga uma. Me awa te talia ia e tofo, ia e loa po whele mele sa waile la tau tala inga. A ia mau lo loto ia te ia. O le whaava e mau ale o le tangata whaatua o Yesu Keriso i lona o langa a toa lo whaamanatu. Lela sau norvanga longa wha. O le aso le li, o le aso la matua, tumu i whaingata, ma pua ngā o le a o mai le tio awha, mai le tala tuse mo e le toa, le la vama whaapero fiu, o le loa le tu ainga whainga whai, o le loa tu ainga mea, ai ti tilo ne whai lungo, o tele o movies ma mea na ua mai. O tele ana whai e tangata ni a te whaatitau i nei mea. I le pokalamele le atu a tele oe. E le tai ai. E le i tai wafo e le sisi wawai. E le tatu te whaatari uma. Ua na o se ata te tilo e. A ole a toanga mea uma nei. O lo o iei le aso. A o le aso wa tau mai le upo le atu o whemai. O le aso le li o se aso pongi saa lea. Ai loro la ia. E le aise alofanga o tangata. Pe te rufe mai a whai toi a le whaorainga le tangata whaatua au whetu mai le tangata whaale mata. Whese a wanoa. Le wanoa le tatu te e le taimine o lou tari a ino Yesu. O lou whai o le ali mau whaaola, mau whaatuatuanga. Ma lawe ina o e telo e le taime te taria inai e ave ese mai lo tātou vai ngā le tamo whai ki a Paulo e kam whai e au mai ana ngā luan kena o anga te lo e lufu whai tu la fitu a Solovi e aluan ki a Paulo e kufa anga flali e tufa solo i tangata uma o mea le anga uma i te tonunga a alu e meseka le sia masangi lantou whai a mena e tufa o revival o whaalolanga o le whaamalolonga la whai o lo whaamatala i le leo lei. Whaapea umalenga luenga ki Apolo le whai i le aso, ma le aso. E sen mai ana nganga le anga uma e tufa nga flel. Whaapea ngā o na whai loa ai po kalame o le nei aso, ma mea uma le nei aso, ma mea le a whaia. Whaapea nana whanoi rise to a tele. Lala ke ika i le tangata. Ai leo tangata o anga ngā luenga na sa mōma le atunu pele. Tātu tele o tau matangata. A o ali siri whai pule o nganga leanga uma le wani monimo nei. O le lātou ngā mata whai o le whai. A leua mai a te oe maa o le talitonunga ma le whaatutuanga i le ali i manu malo. O lo iai le pule ma le mana na te whaalea o ngā ina ai. Nana e tautala le suafa Yesu whaalolongo. Whaalolongo aisea. O lo whaatutua. O penge whiki ngā leo langa whaatutua. Ma leo langa tari ai. E fōa e mai a te i tātou. E ia te oe o Yesu Keriso lea nana whaia wāwenga. Lea wa te toni a te oe. O siri atu. I whao ngā ina i tātou. Ai ese le whanau no pia whai. E siri atu tātou whaamisa. O tātou tala noa negative. Tala noa vai. Tala noa mui. Tala noa whaleanga. E leo lo na whina ngalo le nā. E leo lo na whina ngalo. Lea langa ngā ngā whaamanatu. E meira ira vāenga mu. Ole nei tala. O lo whapena na whamanatu. I lo tātou lo eina o sanuininga i le sunuina o le laulangi e te tau o na te uatu lo tātou whaatuatuanga i mea o le a whapena na whaeloa mai o mea ali mai te uatu lo talitonunga ma lo whaatuatuanga i le wheau whamanatu o le ali te uatu lo whaatuatuanga i mea ua sauno mai ai o le a o mai ma whapena i le nei o langa la iai ai ole noa tia i le lalulangi, maana mea whawhiawhia o se vaenga whainga tātena. E laka ko uofo e sa wale aku Christmas, pe a whai tātu te auli atu Christmas. Tele niske visiano e pe e whai mana vai sule mena, pe a oro Christmas me olo uas whiawhia na. E le ise me whapea o le alu tonto e sau whafu. O le tala tu se whalinga a whai te whaaleo ngalua ia, a whapea te whaaleo ngalua. Ia vevela i matua vevela e maliri e matua maliri. A wane e tu whaaleo ngalua nei waita tau fufonga le ali. E leise mea o loe o whapenana e toi whai ai mea umalawa. O le o langa kerisiano o se o langa e whapena o na e refia fia ai sili atolo na manuia.
Tato mai le fai unga le tala. Fai mai e pe telu. O le tape nana pe telu I whinaunga o le au pepelo po o tangata au pepelo ma lantau o lo whape nana au se ina le upo le atua ile fai upo atua ma mtapunga o le vaenga mulmuli ngā le fai punga suma tasi o le si vaenga tāua na tala noa fe mai ia o tou I loa ina la au tou wa mio la ese tala ia te o tou e tusa mala o tou wa mio I le asu longo winga o low attitude o winga e tā ua tele pe o na saunoa o ia. I whai puna suma tasi no whai momo whai mai e. Mai pe e whape e whialo o taua mio e te tauai I le a mio lelei ma le a mio atua. Sa mo ma le atu no pere e mai se wha umanga tātou mtau. E ao e tā ua tele le atua lo soe fua do wola. Lau a mio lelei, lau a mio alofa, le a mio tonu, le a mio lelei, le a mio atua. O le amio le leimo le amio atua olo o e o la ina lo na fina ngalo soani atu le tangata te alofa atu le luti tua oi e fo ia o mema yanga le atu le tangata e te le mui e te le tau faleanga we mo le tangata tau faleanga e o mana tala noa ia oi to e lawatu e to tala noi o to e ke rua o whaakasi ke rua milo whaakasi ai ngofu makoe faleanga oi e te malama le tala noa mai ai le fionga le atu o laua mio e se le mana ia le leo te tele a o le amio le fai o se amio le manuia e se le mana ia e se le mana ia se maftanga e te lua tala noa nei e tutusa lua e se le leanga o le ne maftanga te lua whaatarufa te lua o lima e umalo tua whi me te roka kala o le kanka pepena o le kanka ke whapenga o le kanka leanga o le tele ia lea ta ua leo te whamanatu leanga ta ua le amio le tangata I umo le antua le amio le lei e te ono sai a sausi se mui mai ia kako whamangalo le la tangata tātou whamangalo o le winga lea o le amio o le tangata ua iai le atua e whapena ona ia tau whai li liu ese tala ia tau whai li liu ese whawinga I tau whai li liu ese upu ia a ia whapena na momori tangata I le whina ngalo le atua whapena na whaia mere whai unga le tala au tau whai pe telu e whai lo atu le au Wangai le au faitio, le au faleanga, le au tala inga pepero, le manatu uala tuta wemu awae le mua I lawal toe fio mai o ke wiso. Ma o loo faa waupea le lalulangi e peise I o se mea e faa penana suia. O se le songa taua wa ave aita tau I aso nei. Mai pe taru e na o le tasi lawal le tali ma o le whaafea fea ngai ai lea o le tali ma o le ofu atu o tātou o le whapenana ofu atu o tātou tangata I le manuia o le atua ma ofu atu o tātou tangata e whapena o nā wao le manuia o le atua a ia whapenana te ena ia tātou te tūwhata se te ena le awa onga pepelo ma le awa onga se o lo suia ai le finangalo le atua e te tauna tātou wola I se o langa pa ia ma le amio tua o le winga o le neitala a petelu e te tau ona tu SPF wau ona tātou ngā lulue e tu ese I tu ainga winga ma o langa ma mea matanga ma mea le manuia I lunga o tātou tangata ma tātou fisoswani atu I lesi tangata e moni mawina Iesu ina Iesu ia o lātou wola o loo toi whaamalo sia I peteru le tātou ngā luenga moni mau ina ia tātou fisoswani ina I o langa o tangata ngasala po le a mio leanga ma o lātou o langa lo whaia o lo tātou whaamoe moe ina ia tutupu peo tātou o langa mo le li ma alo ese mai tu ina nau leanga o le nei o langa ma saoni tātou I le asu tele o le toia fio mai o le lei e ao na tātou tāpena o loo mai ele lapata inga ia te tātou o le olanga I aso whaiso e ao na tātou wola ina ma tātou taritonu ina le alofa ma leanga le lei o le atua e ao na tātou whaatinoa o mo le tangata whiarua o mo le tangata whemoumoua e le mau se me tasi umangala kui ofa leanga o umangala kui ofa iaku le kala kelo e la sau tiro la sau tanga ia I ia to inga tangata na e lolo la ia to e tiro le fe au le nei aso
O la tanga wenga tau fai ina ia la tau loa. Ma fai loa iai. Le winga le anga ma le winga le manuia. A ia tau iai ai le atou. Le o langa moni ma le wha mauni o le alofa le ri. Le alofa kere ke wisiano wha penale e. E pe e leipo le ingoa. A o lai ola lava se o langa whaia ina. Se o langa mawalalo, se o langa wha pena o na mui mui o se o langa mui mui na tau wha leanga. O lo wha pena. Whemele i le whai muri o tala. Wha manatu e pe te o le nei, le au pe le. Ia o tau wha i tete ia te o tau. A wā ua mua i loa o tau. Nei te se o tau i le se o le au wha le tau pulea. Tau te pa uai. Tau te pa uai. I le mea o tau tu mawai. A ia tu tupu o tau i le alofa tu no le poto a le tātou alii o Yesu. O le tātou whaola lea o Yesu Keriso. Ia te ia le vi inga i ona pō nei. Ma ia o i le whaavau lava. Te roe whae ule tusi. Ai toi whaamanatu a le apostolo ia te tātou. Le au Kerisiano. Ia whai tete. Le mai e ale meanga ia tātou whai tete. I le awa o se ina nei o tātou pa u whaatasi atu ma ilan tau. I le pa u i le mea lava le tasi. Whaapenana whaamanatu. Ua whaamanatu ia te oe ua toi au mai asiti ma inga ma se toi whafangu. E whaamanatu ia te tātou le au Kerisiano. Longo winga e au o na tātou matai tū lona wala au. Fautuanga mo le au Kerisiano, fautuanga mo tangata tauemu, fautuanga mo le whaatali, fautuanga mo le Kerisiano. Ia tātou wola se ami o tonu, ami o atua, ami o le lei. Mai le whai pasufitu walu ia o tau mataala, toi au mai e wha umatusi. Ima tau ai whai mai o tau mataala. Ai vi ia ai lo tātou. Ia whai au na nei asu Samoa, a penana tu inatu le nei asu e whai ai. Fuafuanga, mese tātou anga iatu whai ngā neva yaso, anga iatu le nei masina. O au ti ute mau pokalame mau fuafuanga whai lava. Au le whai au ia, ma le whaamanatu le nei aso e le mawhaina tu ua. Ia longo pui ri ro tātou ainga, ia awa nei po ia whaapo e man. Whanga o manu le ia lou whaatali ma lou ono sai. Ia lava saunia, o ia e te tātou le lapataina, ma le whautuanga. Wa mai e pete fausia ai le nei aso le nei masina ma le nei mai aso tātou iai e whaapenana whaamanuia le atua le whiau na i le nei aso tau ina tu mawatu i le atua lona vi inga whaamanuia tele le atua i lau tāpua inga ma lau tatalo ai mai se fo nei aso tai lau taimi whaamanoa i a whaamanuia atu le atua toenga o titoe whiau mga luenga i ai pele alofa malanga lea tai to ruai i a maua se weekend file mu i le saunga le mo e ala no whaatasi mai i alofa ngia le nei aso ono Yesu a tātou whai i ulawa se talo. Mātou toi whaafo ia i lau fiole vi inga ma le loto wha maulalo lo mātou tua. Whaafetai tele lava i lau walofa. O le whiau e whaiwina, o le whiau le whaamanatu, o le whiau mo le taimi le nei. Lo mātou tamai whaamanatu ia i lātou ai maise le au whaatua tua o i lātou o e tauemu o mātou o langa. Ai maise ina ia mātou wola ina toi whaamanatu. Whaamanuia tāpua inga nei tua a maise o auna o pāanga le mātou wala ata pe o nei lunga le Facebook Live, YouTube channel, ia iai lau whaamanuianga tiute mawhaiva mga luenga, whaamanuia i le nei aso, le anga i atu lona whaivinga, maise nei weekend. Manuia lau auna whaatonu ma le whaatua whapefo nofo i ala whapefo i tono le Global Kingdom TV le board member i ai leanga le leima lau whaamanuianga le mātou te talo lea fo i ale vi inga matu mawatu i lau fia ma le loto whaamaulalo ono Yesu. Amen e maamene. Ia, manguia le nei au uli i le alofo le li. Ia, manuia lau whainga malolonga ono Yesu.